What is that? Vidite da je čovjek zbunjen, možda je nekom stanju šoka. Dali ste mu mobilni telefon i još Android. Pa znate li vi koliko je vremena prošlo od njegovog otkrića do Androida? Uostalom, da li neko zna kada su nastali prvi mobilni aparati? Ajde reci. Pa tamo negde početkom 19. veka. Ne. Nastavite, sam ja. Ajde reci. U stvari, prvi mobilni telefoni su nastali početkom 20. veka. Prvi Android, takozvani pamet telefoni su nastali 1994. godine. Bell je živeo krajem 19. veka. Tako da od njegovih otkrića do telefona prošlo više od jednog veka. What did she say? You met the telephone a century ago. Ne vam kažem, čovjek je zbunjen. Ne zna ni ko je ni odakle je. Dobro, onda pogledamo nešto o njegovom životu i radu. Možda se čovjek i sam seti. Alexander Graham Bell was an inventor and scientist, best remembered for inventing the telephone. Bell was born on March 3, 1847 in Edinburgh, Scotland. His mother was deaf, and his father taught elocution to the deaf, leading to Alexander's early career as a teacher of the deaf. While pursuing this career, Bell became interested in the idea of transmitting sound over wires. In 1872, he took a job teaching vocal physiology at Boston University and began serious experiments with telephony technology. On March 10, 1876, Bell succeeded in transmitting human speech over the wire and went on to form the Bell Telephone Company. For the next 18 years, hundreds of lawsuits were brought challenging his telephone patents, but none were successful. In addition to the telephone, Bell is credited with many other inventions and scientific contributions, especially in the fields of medicine, aeronautics, and communications. Alexander Graham Bell died on August 22, 1922 in Nova Scotia, Canada. Ja mislim da tehnologija uzima čovekovu dušu. What did he say? He thinks that people became distant by development of technology. But I think that development of science and technology actually improved the quality of life. Naravno da razvoj tehnologije
tehnologija utiče na čovečanstvo. Vatri točak su vjerojatno malo otkrića u odnosu na današnje, ali su oni ipak započeli sve ovo. Većinski ljudi su poželjeli da ostaje poruku za neko drugo vreme i neki drugi ljudi, pa su počeli da kamenom uklesuju slike i simbole po zidovima pećina. Tako je nastalo pismo koje je omogućilo da se iskustvo ljudi prenosi dalje. Pre nekoliko stotina godina Johann Gutenberg je konstruisao prvu štamparsku mašinu, koja je omogućila lakše prepisivanje knjiga, opismenjavanje i edukaciju ljudi. U 1856. godine rodio se Nikola Tesla, koji je sam po sebi značajan za nauku i celo čovečanstvo, jer je on osvetlio svet. Braća Wright su poleteli prvim kontrolisanim avionom na svetu. 1928. Aleksandar Fleming otkrio je penicilin, koji je značajno pomogao medicini. 1953. godine Francis Crick i James Watson su prvi opisali strukturu DNK i tako značajno pomogli medicini i nauci. Tu se negdje nalazi Charles Darwin koji je dao teoriju o nastanku čoveka. Čovjek je kraće na mesec. 1995. godine izašao je prvi potpuno kompjuterski animirani film Toy Story i Pixarova prepoznatljiva poznata lopta Lokolot. 2007. Steve Jobs je predstavio prvi pametni touchscreen telefon na svetu, iPhone. Sigurno će jednog dana postati vremenu kako bismo mogli lako da se vratimo nazad do vremena i ispravimo greške koje smo napravili. Pogledajte ovu retrospektivu, stvarno izgleda neverovatno. Ja mislim da je Tesla car. Znaš da je izmislio mobilne telefone? Izmislio si svemirski broj i napravio je struju. Kako možeš da napravi struju? Pa, bio mnogo pametno. Ja sam čitao da onaj Emison izmislio mobilni telefon. Ma kakav sad Emison praviš pametno sa dojim reperom? Ozbiljno ti kažem, čitala sam u novinama. Čitala? Ti čitala? Da ti ne čitaš novine. Sjetio sam se, mladi gledali Nikovici, oni su ekstra razbiri. No lights, no camera, no sound. See? You could touch me with this. You couldn't handle my kiss. What's the fight?
Draga i poštovana publiko, to je sve za danas. A dragi i poštovani učenici i profesori iz osnovne škole Branislav Nučić, hvala vam na učešću i na ovogodišnjem festivalu. Još jedan aplauz. Nadam se da nećemo da rušimo tradiciju, se vidimo i sledeće godine, tako? To je to. Draga publiko, izlazi sa leve strane. Ako želite, znači možete i ostati, ali sledeći